Tuguhaye ikaze ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC. Intambara ikomeye, intambara ikomeje kuvuga ko abacanshuro bawe na group noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubamagana ndetse banagaragaza bamwe mu bakomeje gutikirira mu mirwano ikomeje guhanganisha FARDC na M23 ndetse n'aba bacanshuro baje gutanga umusada muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse banakomoza no ku bacanshuro bakorera mu gihugu cya Ukraine bagiye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Bavuga ko uyu muryango ukomeje koko kubura abarwanyi benshi ndetse bishobora gutuma M23 nayo ubwayo ikomeza gusonga mbere ndetse igakomeza gutsinda, ngo kuko n'ubundi abarwanyi bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gutumwaho igitaraganya kandi ishishi itabona. Ariko nanone abatuye i Masisi bongeye kubona agahenge nyuma y'intambara ikomeye yahabereye yahuje M23 ndetse na FARDC, FDLR, Mai Mai, Nyatura n'abacanshuro bose biyemeje kwiyunga kuri FARDC kugira ngo bakomeze bahangane kandi bakomeze bakubitire ngahareba inzego M23, nubwo byose byabaye iby'ubusa bikanga gukunda. Tugaha ikaze ku buryo burambuye ni amakuru y'umutekano na diplomasi bigenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibigenda bigaragara ku kibuga cy'imirwano ihanganisha M23 na FARDC. Iyo Rwanda rubanye natwe reba hepfo y'ibyo kandi subscribe byo turushaho kubana umunsi ku munsi. Tugaha ikaze. Muri teritwari ya Masisi hongeye kuboneka agahenge nyuma y'imirwano ikakaye yari imaze iminsi ihabera, by'umwihariko mu duce twahoragamo urufaya rw'amasasu nka Kicanga, Ruvunda, Kibati na Kagusa mu bice biherereye Ikirorirwe na Mushaki mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri utu duce hashize iminsi hari kubera imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC, aho abaturage bo muri utwo duce bahunze bakava mu byabo kubera iyo mirwano. Iyo mirwano imaze iminsi muri utwo duce yari yubuye ku wa 16 Gashyantare 2023 kw'inyeshyamba za FDLR zifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe na groupe zatangiye urugamba rwo kwisubiza umujyi wa Kicanga ugenzurwa na M23. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune iri Ikirorirwe yavuze ko kuri uyu wa gatandatu rero mu gitondo buri ruhande rwagumanye ibice rwari rufite ndetse kugeza ubu ngo umutuzo wagarutse mu duce twa Masisi ku buryo nta rusaku rw'amasasu rukiri kumvikana. Iyo mirwano imaze iminsi ishyamiranyije impande zombi yangije ibintu byinshi, amazu amwe yaratwitswe, abantu barapfa, ibikorwa remezo birangizwa n'ibindi byinshi byagiye bitikirira muri iyo mirwano ndetse no kumvana imitsi kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za FARDC, inyeshyamba za FDLR, inyeshyamba z'Abamayi Mayi ndetse n'abacanshuro, abo bose bamaze kwishora mu mirwano. Nubwo bwose bimeze gutya ni nako bikomeje kuvuga ko ingabo zawe na group zikomeje kugwa ku rugamba.